Kami Mentedu Community Social Welfare Association hakashi tarik naitung arjara posau. Kala penlong ya program bakarpang HDMF Building, Hadingshan Room, East Jindal Hills District, hakabak edisi jong ke East Jindal Hills District. Kakong GU Karpuri kung kakong san, kalawan mapripaj ba ekane kajaka aji hikay, lana ka training center jong ke MCSWA. Haka General Duty Assistant, bad Home Health Aid, bad kibasya hikay kimnon ka mansu pisa. Kate kajaka aji hikay, jong ke MCSWA, kadai kabalatip kung ka mobilization drive, kabla karsyan lang dakatanat Meklia State Skill Development Society. Kanay kasyilam aji hikay, kan aji hikay kisamla jong ka district, halor kumno ban aji sumari kibapang bestom, baru ban lay cikiying kisemru ladadon kam. Balang ba kanay kanyarap ban kantiw, ya kayo kami ujam jong Hebreu, da kabali aji nyarap ya kibadon kam. Habakran kung kakongsan kakong GU Karpuri kala mensim, bat penseluri kibawan siya hikay ketika syilam aji hikay, baki di banlong kibaya siya, habak kidon nakajing siya aji hikay. Kakenturu ikikimi kikpa baki di ban penselur lem, berai mensim ikikun, hak ketika kam kabanlong ka jingkar syani kiru onda kilayo ya kakam kajam. Penyar ka jenguk jengkat jengpi ba hinla penyes halak jong jam imei pa jengpi inla no nakata tension mo nakata jengkat banong ami hak pen saja sa ini hayeng mo shushong klem don jam shushong shupenong tenten pen kala pada jenguk jengkat banong aureang te pen kala le di kam sini namar kle shuong babiok Andai kali tayo kam sunu om seret kali. Mo, tinang pagadaw kacing persyang tahap don hi. Lada pim sekolah ti kata hidon pe. Pila penuat thai. Andai kacing persyang tahap don pe kalian ke jong pi. Wadon pilihan mo ya kali training ke pilio. Bu romon ke scam bahasa kanu jeka ke pile. Imei pa imon lengkap ke pi. Haka men sim ke jong pi ke jemput kat ke jong pi. Bat ke jing trace don jong pi ru. Lesi pinang la pat kan sei so ya ladi pa ingin kesan jongpi na majid trend da jongpi dia nak kata daw kita beriu jongi iba nama ngalaban pada skill development society kelas Islam ha jong state sehingga i babun dalam ada training dalam mus penle placement babun ban ai mu jaka bagi literature tu sini kina jongi kimna nama balik ka riti ka dustur jongi ru ngam keno tangi kena ade mani ni pa nila pensuk ihun hadu kata ba hadu kata kaja kala koi hapo pendek jongi kan kaja kala koi mo ten nama pada daw nila pensuk la pun kimi pa hadu bagi ihun kitang syumi ijing ipakerja kimla syu baksha dikani pada pandai benong ta nama berjaya tentang layak syakma mungkin beda teknologi hakikam kijam hakan no tentang layak syakma mo bagla dagi dang satien ha jingmut perkat jongi ha kata jing sok suk to jongi syukur be bagi chuo sok ime ba adu ni temen ni layo pension la ni dari keterima sok layo pension ru nim pam be ni ta kom dei ta ni dei ban don be kata pamon pas kan ba nin perla itu to kimi kita ha bangi la bit ni la pia ni la don kata kalau nyeng ka kimi pa kila ai ni ha ban pendak di jempule dikali ke kamram jongi ban bangin pe pelai kimi Dekani ko may kata UDC, mo ini keren nak kata kikitin na UDC. Kaya ka mga kwa panbuo kamat jongpi kilong kubi pat kini kena kibanang yad lendi hakani ka kam pat kin 1 year training pat kumjuru kiban perkat pada man keladat kini makibio manlet pada syataki ri nongwei mo kiba ki kasokan kala ya ya penting lang nang makibrio jungi kinyo kam yo jam syaba de kumbalong haka health sector mud haka benta jung kam wat kekhia ka sarkar kala syumkhia bahaba kini kina ki jungi ki bapas hakikam bade ka wat kekhia bakin yo kam ru shikiwe ki benta jung ka tigariru pat syaba jung kari de memang kata longkap dei ke ka bapin ong ba o kin habbi kin hablet shadu shata hanrai kum mapile pak ikna ke brak samla ke brak light mo ke brak light kapur kaya ka joki pidi batlon kita ke experience ru an shaba namar ban up tang hangni mo ban ok man yo kamlut baro ki kamla kan hanrai laga pila don hi ya kata ka yang kata skill ke joki ke bapin sayo na kanika training ru ban pila pas ko mo yung nursing ke joki
kita kikam kita pi lada kuliah pi ide ru banyo beta banyo kata ka experience lagi ka cintik ka makamnya da ka pitrei shamar Naman da ka cintrei ka jongpi kalau shamar kan kamlong pen pro hai ka jongpi jong berkat jongpi pinyu I ka thei shamar kalau kumbu mon tek na shop hayeng small da shop hayeng small batang kat ni Nilai dan kami shamar pinyu I ka prathei ka khamhe mo kalau kon jong berkat ka khamya ka khamhe mo ti hantam salapan ban yat chakma ka jing jong pi ban yat ru I jing ru de ban mati namar unde ban ong pa ka jing kan chio ita ka masuk tang ha padan be email pa ka masuk sudah mo ka tang dan be email pa ka masuk sudah ndrai email pa ru ngi baro ngi bi ba ka sapoi ka por ra email pa ru kinung shong sa mo ni ha ban ya I hala ka jong bi ni ha ban wa I ya lam jong I la de na ka ta da Pidi bandon kata kejumut jumperkat bah bapiwan ni kena training. Om day manpilar ay kena training pada bapin om hadir ke training matre matre. Kita ay kami ngahata ngampua ngamon. Pidi bandon baik jumut jumperkat ngamlek berpersyam. Mo ngamlek berpersyam. Namar lada pikran persyam mo wat lada kun kiki pangin hikai pikun berpersyam pan bamja ban pikum mo ngam trai ngin lại kata den ready tam ke cing persyam ke baki bi pang la hikai yang ni poi hadu kini ki kerdam mo na kata pidei pe pendon kata ka jingmut terus kan pakin persyam si ka baki patient kinda dan ka patient ki dan ka mano ki bakwa kena ban sumar ki patient kila ban phone yang kila ban contact ka organization jongi untang ila ban pha igini ki trainees ki jongi sha ki kam Kalong group away ka platform banyo kami o jam group naliang jong ka organization jong ka ju ka MOU ni sign bat ka office jong malam board ni sign alor kata hi ka nongrim ni ai ka placement ki kena mendai bagi ikut tang habang ai training ni ai certificate ye phi mendai tang kata and ru ni ai ru ya kata ka job placement ni ai forward linkage mo de or ikam silong bet Bancu khana hok epi hakni ka por banong frank krang phiru phinsnu thu ki bajet yagni ka training phiru phinsnu thu ba ki bon ki kam kimdei hangni hakle real ki bon ki kam nama ka demand ka padang fi ka demand ka bon sen hi ka desha shalom ka bon sen hi ka desh le se Guwahati le se ki tegri thor se cities ru tingi ki khna jongi ru ki la le chata diwangi la le train ru ki la dan ki badan Guwahati idan badan Shalom Kidan keleng-keleng tu balik ya hakikam kijam ki balik keleng-keleng tu. Tikumta kajing penslur kajong yanga ya phi kalong ba pinbu ya kata kajing mut. Ba pindamut ba kini kikam lada train ba pinyo ya kini kikam kijam hakas hangni haka district kajong phi kalong ka ba ya ngamong nama pakasyon hakadiman. Teng ngiyo hi kadiman nak riat ki badan ki patient ki ba kwa ke ban ni ki home health aid hap yeng jom ki kinyo jing sumat ki dan ki case komtaro ni pha hi di sejuai kalas tangkan ha Shillong ka Khambun the village mansha ki Guwahati lani ki cities kum Kolkata ki Delhi shathi south ru shathi lani ki Khambun ki agency ru ki kham he ki la ban tre ru ki la bandong ki clinic ki hospital ki rehabilitation home, halfway homes, ki institutional setup, ki bangi ki badai haka jongke healthcare, ki la bandrung hakum kita ki placement. Ka success ke jongi ka long bet hado o pin de yo sebenarnya ka kam. Mo kata ka thong ke jongi. Di kini skill training kani ka orientation program la bo khnang ye phi ki student la bo khnang ye phi ki me pa bo phin sno thu wa kani ka skill training ka ba kham kani ka skill training ka ba dan kam ha bale ni jet ye ka skill bale bon siem ni min shang ni jet ye ka skill dal along ka last resort do khna dan chu do khna ula feel haki ki berkenika skill training kapa warra naga makswa lem daga jing Christian bor
jongka office jong ima Lambor Suchen belong state skill development officer ka office jongka Megla State Skill Development Society kabala fund ini bat Christian Bor ini banwanra AP yakni ka free skill training halor jong kini ki course home health aid but general duty assistant kini ki artli ki trade ki course ki David on healthcare sector mo the industry is kadai jongka healthcare sector and kini ki course ni board ru ki curriculum kabala approve daka health sector skill council kabadan office jungki Delhi jadi ki juk ki curriculum baki ai maki niru board daka juk ka curriculum ban ai ka jing hikai ya phi ki khna mo di organization ke jongi kalong kabala rim ladan kumba saupu art li kisnem la sengnya ka khat khandai spa prapu art yang ngar umpat kha ta kapot di la seng ki di founder jungi di Dr. JN Shulai bagi pastor Ebon Mi Khongla tiga organization kabla trekam habun ki feed haka livelihood haka healthcare sector haka education adult education haki healthcare sector la pun jat bagila ya different field tikum ta ter laya kini sapu art di kisnem hagani ka por pedela arsnem milale egani ka arsnem kinti milale egani ka skill development initiative ke jongi ka bangis dangi kini ki jing ai training skill kataru ba focus hapo ka healthcare sector mo tinggi sedang ika ningkong ya ka home health aid hangte hajuai asne mensuat nila train ningkong do life homework ki students taru daga jingkersian juga office jing Lambor ni train ki life homework haka kenta kemudian life pa rupo kenta kapakentup ya ka theory kapakentup ya ka practical bat kumjuru ya ka on job training kani kalong ka internship ka village sa hospital ban hikai susu how real life kumno ja deki 1 month mat bat ki patient hapo hospital kumno bikin ai ke jing sumar mo je kani